dunia itu thusei he chaga khadin gam khat ahi lo le nam khat hu do na ding agelin atin Esther hi mitsaga hin ama anu le pa hi Babylonian horn Jerusalem galasa laiwa thi ham ahi lo le Salman a Babylon gathunga Babylon gama thi ham ti ki he hin ama bang Bible in Esther hi saga now saga hi atin an orphan that saved the nation ti thupi mga thuthum ham ka sei nomin heche masangin le khabuni ka sei nomin Khanglai hi le khabulang rong sei ha kasan le khabu ma sapena ka sei nomi asa thimina mawang chomcha sei the hi zone nice bit in Azip global trends kiti beta zone nice bit in Azip yo hi society evaluation lang achi ahin ama global trend azi na thungai mama azi lungel na umjing khatsu aman leisit hi alin langa ki polute cooperation ki bolute ti alin langa chi umin ati beksanan neto ti ho asian ti ho gambung izat ham ki pol po muwa kil pha bolding ha sanna itu pha le jong pang khom ding ti hichi alin langa chi loi au me tin ama sei ta banga chu aman opposite direction a jong chi au min gam lin ta neu sa che ding ti a chi loi jong au min atin hichi hi tu pe na global trend aji lo na a philosophy behind aji pe na hin asei num pa chu alin langa chi wo wang awang phawin aji chu go le pai jong hau ding wa hin economics a jong achi thei ding wa hin ama wang aneu langa chi ho chu alung wa neu banga economics jong neuin tin defense system a jong neuin tin ama ho lungel mong hi aneu lang bep ti lang in chi ve ta tin ama sa kasi num pa chu KWS hi ei ku kichin mizo sunga dinga veton na hi wen tu pe na veton thei pen na hi lai ta we aji chu adang ho ein ko ho la adang ho chu ki khen go tan denomination a ki khen jong au min ahi lo le regional a ki khen jong au min ama wang tu chanin KWS hi all India KWS kiti thein hichi chu alin langa chi num ho hi zone nice bit zi dan hile masang the bright future ani ati chu man ama wang aneu langa chi dinga kilgun jong thobin atin leishi hi hichi ta banga chi hi atin tunia beton thian lai ta hi KWS hi kei tu lai ta all India ZCF chairman kahin program su to ding dong ha satai sensitive ma atamin hichi a chu tu lai ta KWS masang 10 years from now lin ta patinin hi pidinga gam hopi tanga KWS a koi ham ei hon so ma khat dei man ji ho bung khat ki pan han lang hi le pi lang bep asum bep de ya na sum chu number 1 ai koi pau po le ho bung thi ding ai chu ji ha chu tu nia pathienin ei mi ho hi ipidinga company a ei to sawa government a ka me pi wa azawa tau nai het banga chu khula pana hung do ho chu ipidinga India gama players khana India gam sim do dinga hi lo le international level la pathinin ei manuwam alin langa ichi pong le ba pathi chan nakhat lin ta khat dinga hi ti amasa le khabu global trends apana ka sei no mai beton tu lai ta beton nahi all India KWS hi lunglin
na hung put jing wa hi le adang ho na u cha hon ki ven tin ama ho jong tua jong ama ho jong kiti so KWS ve tango akiti hin to example he please keep it up ani na zanila lekha sun pa John Ortberg lekha sut khat ama chun when the game is over atin lekhabu min jong when the game is over all things goes inside the box ati so amang sapang cha kahilain chess game kapin chess aina hilin ati kapihi player ki chepi dinga num mama num long ta hi ati so khat sei cha jong ka zo the hi in chess ai hilin ama wang ka zo the na ding cha nei hi ati aje chu kapihin kapun jin kanom ta hi ekati le kapin trick khat na sei pi na nge atin chu ai sei pin ama wang trick som lang ana nei na lai ati ki dau thei mong lo hi ati kingston chen khat be le kan thungin ama wang ati chu kapi chun hi kings tu atha na ding aman tricks ana nei jin hi apana le khabu asunin mi he min kho hi chesa kitchen tabang hi ve king jong umin tin queen jong umin tin pawn jong umin tin ati so hi king sa queen ho pawn ho chu a game ki chai phat le boxung khana bon chake ya lut tho hi ti we all go back to the box same box dunia alin alal alo pa iti ho jong they all go back to the box ati so it's so important how you play ati so man hin kho hi apachom langa mancha the ya hi aje chu na mancha lo ai le dong phachom lo pen amang ho jong they go inside the box apachom pen amang ho jong they go inside the box but it makes a lot of difference ati so mi hin kho su kidang na apachum langa su kidang na po wa hi le when you go inside the box nathin amawang na influence ati hi nathin amawang na legacy ati hi ati so tunia hichini hi ilungel na hen lang hi le hin kho hi chom cha hi dino to kum khana ping bom ka hi ben ama sathuma kisa nga uzo hin kaza mama 3 months older na KWS generation he without knowing hello ka we are going to hit the 60s hi paita hi chujia to til kidang til hin kho hi ki ho jong gol hanga keimo patin kana zuyu ahin saikala kana kipu wa Daniel's Ben katiwa dino abes at ama mo jong abes dinga pa hi pau ken tombing Rayburn put do pa to Rayburn College put do pa to chule Dr. Enza sian pu ke holi cycle jong li hilo ni be anong langa to na jong umlo amalanga azol khana kitwa kipu la ka gasa jiwahin Daniel's Ben dare to be different tis la su kana sa wahi hichilaya ki ho adinga kakitil ho now lin pen to Daniel ho bak ding ti hi na Daniel ho bak ding aji chu man thei lo wa jong hin khu ki mang thei hi ni tha khana ju le sa jong ki thi thei a hi ama wang pachina dinga ki man cha ding society ding ki man cha ding ki ti hin dunia now chaga khanin nam khat hu do ki ti pa chu thilin chai pachinin mi aman cha nu ma hi le a background a be hi in ipi pau na tho ham jong ati hi in na ipi denomination na hi ham jong ati hi in baptist na hi lo le mancha thei lo jong ati chum hi in pathinin mi mancha ding le
aman cha ho ding hi already po le tunia man cha kati phan le missionary ding in nagel hi ven pastor ding in nagel hi ven pastor ding ako mong missionary ding ako mong na hiu le thu chu mai ama bang pathin mi lo si ako wa hi suti halowai ken full time Christian le half time Christian ham kati ai na half time Christian lo wa hi ibon chawa pathinin ei ko wa hi nako na pa chu tua na to na mun hi ve ta nako na pa chu pathinin masanga lin ta na man cha na ding long hi the ai thum ka sei no min khat na pathin mi ten gen thi ha sat na atu ve kitile ahi lo le gen thi ha sat na nasata atu ve ti khat na ka sei no min ani na First Samuel bungsom lenga na Amalekites ma ho ahung ki no min gam num pathinin atit gam ahung ta ve Hiche gam num alun zo chen Amalekites ma ho tun Israel ho ahung do ki nin King Saul buina atu na pa chu ahi ho bung la jong hamani nei pha le ki boi ai mi thu sei jong ngai lo Reven sun sangam sei dan hi le chairman dum aman ke ho ko ma crusade nei la ya u ngam pu chun chairman nom ho bazara ga chi lang chair cho ven lang achunga to bun chairman na su ding wa hi ati kuoi ma tan na tu hi ve ta na tu nom po la na chair cho a to win ati haman hi ipidinga tua judami tha gamdi Mordecai pidinga bedda hamti le apu apa khanga pana Israel ho to kidil to wai hichi atun aman hichi Mordecai mong hi a Mordecai in kamaya bo khup lo chu chu ma hi ama ho mi judami kiti po him Exodus bung som le sangina adong gal kalelwin sin can be very personal ama bang haman na bena hile sin is not just personal sin become the system ati so mi kanin kapin tha zia tu adong gam kiti chum le ho mi la adong pin tha na ong sau savin ping tha statistic hi ibena hile hong bung statistic sa nga jong tam zo mei thi ai kei jong evangelist in kana ba in ping tha ho su amin kana mel chi in file kana kana ko ye hin ama wang akung ki na dong ichi ki na hi le ma ho ma ping tha ki jivin apin tha chu si mong kati na hi lo achung na nga ki kal to lo ai discipleship sei zui hi na ki mang lo ai chu zia chu Ray Barkitchen min ho hin pin tha na individual conversion to apoy mo mama ama wang ati so a system to akil he lo wa hi le na a system to chi dan beksa na kami mu na dinga corruption bol lo wa kam mu lo dinga hi le a system isu di lo wa hi le pin tha na tu matau thei lo hi ti tu si a tu he haman chun masanga apu apa khanga Israel ho ana attack zing ovin ama wang tu a law and order a Israel ho tha gamding ti chu law and order a asua hitai Israel ho gambung na do si a thiding a hitai hichi phat chun policia azi lut phat chun Esther akipana hi ati cho so piho ite kasai lai ta in thu khatlani haman thu sei lai ta win ego thu kasai no min lead like Jesus ti le khabu na ve na wa hi le ego thu na sata ina sein leadership achun aman ego to apalo langa ego asai pha le aging God out ati chu aging God out
putting God outside. Nahin ko hin igulin kiti ho chu patin lalna patin thut thunei na umlo mong monga hi ti so ahin ko hi abang hi haulam kai khat lucy to ama ho ina counseling ding nga chi wang ka hi nin ama wang aha san na asayin ama seidan hong seileng. If these people didn't respect me, if these people didn't respect me, they should at least respect my seat. My goodness. A seat pa to ipisa ngai ding ham. Ama na mi ego lien bal ho hi leadership ahung tu pa no ba hi le nang bol ding che ho kei to mai mai ding ti gel na khat NCCI azong kay kum som lang National Council of Churches of India Hiche hin kum som lang kana zau khan kadve nomination committee kato wa hi le professor khatun nomination committee kiti ho chu mi lamkai ding hen aseng do committee chu aman a ip sunga pana visiting card ap propose my name abi chu vote campaign pai ding asunga reven pau thang hon hen tin aman asunga pana please propose my name atin ei ho mi nominating ei le ei ki nominate thei loi na chule apam langa ho nominating a ei lenu ahin dan ta atu mi bang hi leadership atu lo a hi le su ke te ding ti ge hong be boy sa te ding. My goodness. Apalang ken thusei na imi hola thusei na US ta Singapore ha hoila akachi na wa ka sei ho hi napan pi theilowa hi le ho lo ama wang voisa hin ka ti so mi pan pi langa thasima ma voisa na langa thunu ma tama tamai na su ke te ding ti a I mu thei lo boy na wa sim lo le abu ne an ne rong tui lo boy na ne po le I mu rong atu ya tui abu le me rong tui ya sa ling mi u ma hi reverend kaiser kam thu sei da nim ti sei le aman hi ti ho hi a constitution rong negative mong hi ti se te mi ho hi ama constitution individual constitution rong negative mong a hi ti tu ni hin boy na chum au min ema personal a boy na umin in ku sunga boy na umin ho bunga jong boy na ding ai chule zan le nam sunga jong boy na ding ai le she na boy na ding ai mong ding ai ama bang haman ta banga mi si na ding bet gela kei kui ka hi na hel lo ham ti langa mi bol ding ti pa chu pathin ding na hi sermon khat haman thusim kana ben a sermon title to building your own gallows ati so nang nakikhai li na ding thing nakitun na thing khom building your own gallows ei ki khai li na ding ki helewang fit som sagi le nga asa ngati so fit sagi a jong thama ma ding hi na som sagi le nga zen ngai lo da nei mi lo si mu ding ngati tunia aging God out ti hi ego khanai aphalanga sei pano le exalting God only ati so ego ma exalting God only pathin web patra dingai pathin web ho dingai ama bet let sa dingai min pathin li ati ta pathin na kalbachun German theologian nahin aman pathin hi ahina ta it het palle ei ho ama sim created beings ama sim ihilang ikihebi natiso we are just his created beings
creatureliness at is. True worship comes result in creatureliness at is. Patinin ay si mahiti akihen. Boy na. Tunin kat na. Patinin hetitabang. Nam khati na ding. Israel ho tigam na ding tu patun. God discovered the person. Patinin mi mudo in aume. Iti numuvin. Ale Reverend Kaiser come to say mai. Evangelist kat Bible school agati. Bible training room. Ahile principal chen class is that na sin mong ham atile class 5 ati class 5 hila dong gati in lang certificate class 5 hit school asime ti certificate kagalan atile agatile school building talaw ahile ako bang nalay how sa puko ma agati how sa pu hit school hin na schoolum laya class 5 chen asimeti AJ pin ati dam so how sa pu certificate na Bible zero khatoma positive lang atil vet le na class 5 evangelist kay to siya mi pin tha hin te ti lo ai agi lo ho jong ina pin tha sa thoi kay lam kalanga bung mol ay mi ho kolin ta khat o min bung mol kho min bung mola sagao mi mati se ka au min eventually sakaba lai chen bung mol kho thu ka sei jin pin tham na tu jong kana sei BD first year UBS a dino ho ka ga zuiwa first year a tu Greek ho Hebrew ho ki bolin tin neu chakhat Bible ki thim chu ki hita ki timin tin na summer break a bung mola thu ka ga sei ki kaga seile hechete sepi chun atau na pana phata ina vet da nei kay jong mi Bible training ki hita agrika chu hichi ahin ahi brua jong hichi ahi si ho chu kana sei thau da nei hale sele na UBS chapati kineta chu Bible college 3 pieces of chapati 3 pieces of meat ati so ete kineta chu ai le ka sermon kitaya pulpit ko mahungin tin aman amei am iti ha aam bang na lain abut hi tambal tai ati so atung nang itam ta ki khuta ati so te se kadin na kasagaw hin kui ahe na he na di tai ngai lo chu he hiat na dinga na class 10 jong pass ngai lo sagaw mi hon sagaw mi he ai ati ta mi pin tha na ki he pai ai pathin sagawin alung chang anasu ke sa na Hiche ho hil no pa hi kati sa mi him hi perfect lo ai ai jong perfect lo wi a hoi pen ti jong na tua din no to thu ka sei fa no le angel kitchen pi ki lo wa hi mi ping tha na chon se na pa na pathi ne na hat dok de ki ka gin chan na bang hi e kiti lo ding ka gin chan na bang e ti ding na lung han bai dan jong ka gin chan mong ai na no hat dan jong na hi chi ta bang ding ma ya ka ge la hi kiti le num ding da nai na angel kitchen pi ki lo chu koi pa khat ko sei dan angel su ti ham ka ti le na hi e ti da na angel kitchen pi ki lo hi ama wang khagaw thingin anachot sa lung thin hina ke chi poi mo ai khagaw thingin anachot sa ata mama lung thin hi khagaw thingin khagaw tuin anabu sa ho hi hil the ai thuthum chom cha san ka sei no min patinin chu ji a chu teach able heart hil thei mi a hole
Esther velauchum Mordecai Hiche kasai hi patatan ngai phan Judah ho so chang na ding that do na ding chu mun khana pana hung ding ai ama wang nang le na in ko ho ichi kholo ding ai leng mu ki ta anang mai nei se pi ding hi lo hi ati lo so Hiche thusei ngai ha thei mi leng nu na lal ta hi lo jong a uncle ham a hi lo le apa ham khadin a sei ngai ha thei mi chu teach able heart hi dunia poimo isau khat hi teach able heart hi pathenin mi hol ho hi teach able heart hi ani na teach able heart bet hi in a prayerful heart Estherin leng pan eiko hi in amawang anatawun angolin anatawun keile ka su hon jong ni thum zen angola kataw dingo hi atin amina chun a prayerful heart God is looking for a teachable heart then a prayerful heart and finally a sacrificial heart na kathi le jong athi kahi dingai sacrificial heart kathi le jong hiding kahi kiba thusim neu chakat numei chapang khatin ice cream lin ta achon ati ama gona gong newa neu ama wang ice cream ne ding chwal le na lin ice cream parlor pam langa hung do acho ice cream ne ding chong choi le mi khanin ama gong mama ane ding lin mama chu your ice cream is so big and you are so small ati so aman ipi say pi ham ti le though my body seems to be very small my inside is so big ati so leadership ma kasi yu khat hi ka body size hi ki he lo ding ai ama bang lung lin ki ti ho chu poi mo ai na mi ke ho chu a zenit point ka tu no tan tua neu che ding lang kamano hi tan na ama bang lung lin ti hi let sa the ai mi lin mama lung neu mama ti lo ngoni ama neu mama alung lin mama ti zong ana umin tunia poimo mama hi milung lin pathin a hedji al milung lin mi ngai lu thei hi chi sei phat le na ei mi ho ei mi di ta nahi ham ti ho namin ka vet le zong ei mi di ta nahi ham ei mi ilung lin han lang hele mi zo dik tak ini em ti hi ke mi zo rama pin ka hin Salvation Army officer major khat ahungin ai le KCBC ni ai officer kana tawa ma long sa pau thim be lo khana gahatia ka hungin na to ding kati hi atin ken long mizo pawa chu kana don but le ma zong mizo pau na hen am ati a chu kana ki holin na ngul khan pau kiti chu mizo pau hedinga gel lo da nai chu ya chu ka ki holim hon nuom ta ka ki holim hon atai na chu kasa da mama khat na mizo dik takiniem ati chu cái dòng mà có mà mizo dik takti definition sayin kati chu apa wa ham athisana ham kati chu cái sangin Nepali ho khang thum khang li aizola cheng ho gurung kiti be ta tu chenam Nepali hi tho thawai ma bang Nepali pau thi ma thi mu ai na ami mizo pau thi mu ai ama ho mizo ham kati so ma ko ma hello ati ahile ipidinga mizo di ta ham nei ti ham kati so kamin na bet lozong zona tha ka hi na ti dingai in ko khat hi na ti dingai lung li na poi moi kati so tua jong ka che che le na
mi nei do phal le mi zo na hi ma ti le henge ka ti so mi zo hon a hi hi ti le ama ho bui na hi ti bui khalo te ka ku ki na hi ma ti le henge ka ti ei mi hon Paopu mong ei mi hi he na ti le nang ho bui na hi ka bui lo e na chi na hi ma ti le rong ka hi e ka ti so Hiche ho hi lung le na poi mong na mi lung le ho chu i na num ki sai na lunga neo le Hiche lang hi ama ho hi Hiche lang a ei mi deu ti a na tun song silong apa na hung zo si silong circle a zo si ti i loi le pai ki bop nom thu ai ama wang mi lung le ho i ti ho chu poi mo ma mai Inter global village mina sayuin lung let sa ding nong atirin Hiche hi hang tha ho ding a poi mo ai akitrai na hin God's power display hi patin thanei na akita lange kitile patin thanei na kimutheye kitile ipidinga kimutheyan Israel ho ki hu do na ding patinin Til kitang ta na gungin Now taga esterai Tunihin Nahung khando na Patinin ade chum hiin Ama bang nang nabet ahi Patin mansa thei hidingin Patinin Athanei na Patil bol thei na pachu Nang chunga koi po pawahi le Nasota atil bol thei ding nahi Adi chu Sagao ting nang chunga ahung thun phana hi le power nei ding na hi atin dynamos dynamo awat thu chang ki patna ding a hi atin til bong thei na pa chu na nga ding a hi Hiche ama ho ding a hi atin so i pi thuang ata san ho chun til bol thei na Tawun tin dam mo ho zong dam ding ai na theology hi dam lo ding ti theology hi la chu chu ma ai ama bang ata san ho ding a thil bol the na pathin in api a hi tai tuni hin God's power display a thil bol the na ke chunga sa in lang Ka area of circle in flames a sa in iti po pa hi le patinin ei man cha hi Hiche now chaga juda ho adinga thil kitang ta tu chana sei mil thailo tu chana Israel history do na dinga patin na man cha Esther thusima pana patin thu sei ho hi ei ho adingin patinin phathi bo pi ta ren